Sada počinje priča u kojoj ćemo zajedno učiti i posmatrati. Slušajmo pažljivo. Nim i Mila stoje ispred veoma starog grada. Spolja je veliki zid, napravljen od teškog sivog kamenja. Kamenje je neravno i hladno kada ga Nim dodirne svojim malim rukama. Nim nosi svoj omiljeni zeleni pleteni džemper i crvene pantalone. On gleda gore i vidi koliko je zid visok. Pored njega je Mila. Ona nosi meki džemper, krem boje i lepu zelenu suknju. Mila gleda u veliku kapiju. Kapija je napravljena od debelog, tamno smeđeg drveta. Ima 3 velike crne gvozdene šarke koje je drže u mestu. Pogledaj tu veliku kapiju, kaže Mila. Ona pokazuje prstom na teško drvo. Vide malog smeđeg vrapca kako sedi na vrhu kapije. Sve ovde je veoma staro. Nim i Mila prolaze kroz kapiju i nalaze visoku kulu sa satom. Napravljena je od svetlo smeđih cigala. Visoko na kuli nalazi se veliki okrugli sat. On je beo, sa 12 sjajnih zlatnih brojeva. Nim počinje da broji brojeve. 1, 2, 3, kaže on, pokazujući prstom na svaki od njih. Mila posmatra kako se 2 crne kazaljke kreću. Duga kazaljka se kreće brzo, a kratka se kreće sporo. Tik, tak, tik. Sat pravi tih zvuk. Ispod sata nalaze se 3 mala prozora u obliku trouglova. Nim pokušava da vidi šta je unutra, ali je previše mračno. Mila primećuje da kula ima crveni krov koji liči na šiljatu kapu. Levu stranu kule grle biljke puzavice. Puzavice imaju sitne listove u obliku srca. To je veoma lepa kula. Hodaju dalje i mirišu nešto divno. To je gradska pekara. Pekara je mala kuća sa žutim zidovima. Napolju se nalaze 3 velike korpe pune crnog hleba. Nim pruža ruku i dodiruje veknu. Korica je tvrda i hrskava. Mila gleda u veliku kamenu peć unutar vrata. Ona vidi pekara koji nosi belu kecelju. Pekar koristi dugu drvenu lopatu da pomera hleb. Nim vidi veliku vreću belog brašna na zemlji. Slučajno je dodiruje i sada ima belu mrlju na svom zelenom džemperu. Mila se tiho smeje. Pazi Nime, kaže ona. Vide 4 okrugle zemičke kako se hlade na drvenom stolu. Vazduh miriše na topli med i žito. Zbog toga se osjećaju veoma gladno i srećno. Pekara je veoma prometno mesto gdje ljudi prave hranu za sve. U sredini gradskog trga nalaze veliku fontanu. Fontana je napravljena od glatkog plavog kamena. U centru se nalaze 3 kamene ribe koje iskaču iz vode. Voda prska iz njihovih usta i pada u veliku posudu ispod. Pljus, pljus, Nim broji ribe. 1, 2 i 3, viče on. Pokušava da dodirne vodu, ali je previše daleko. Mila gleda u dno fontane. Vidi mnogo sjajnih srebrnih novčića koji leže na kamenju pod vodom. Voda je veoma bistra i čista. Oko fontane nalazi se 5 drvenih klupa na kojima ljudi mogu da sede. Mala žuta mačka spava na jednoj od klupa. Sunce sija na vodi i čini da ona svetluca kao dijamanti. Mila i Nim osjećaju hladne kapljice na svojim licima.
Osjećaj je veoma osvežavajući na sunčanom danu. Zatim posećuju malu radnju sa znakom koji prikazuje čizmu. Ovde radi obućar. Unutra su zidovi prekriveni alatom i komadima smeđe kože. Prostorija miriše na stare cipele i vosak. Nim vidi mali drveni čekić na stolu. Pored čekića nalaze se 2 drvena kalupa koji liče na stopala. Ovo služi za pravljenje cipela, objašnjava Mila. Ona pokazuje na par malih plavih cipela koje stoje na polici. Imaju bele pertle i malu okruglu dugmad. Nim uzima komad kože. Na dodir je meka, ali veoma čvrsta. Obućar je starac sa velikim naočarima. On koristi iglu i debeo konac da prišije đon na čizmu. Na podu ima ostataka kože u mnogim bojama. Crnoj, smeđoj i bež. Potrebno je mnogo rada i truda da se napravi samo jedna cipela. Nim i Mila nalaze veoma tihu zgradu. To je stara biblioteka. Unutra se nalaze stotine knjiga na visokim drvenim policama. Vazduh je veoma miran i miriše na stari papir. Mila pronalazi veliku knjigu na niskom stolu. Korice su napravljene od zelene tkanine sa zlatnim slovima. Ona je pažljivo otvara. Stranice su debele i žućkaste. Pogledaj ove slike, šapuće Mila. Ona pokazuje Nimu crtež grada iz davnih vremena. Nim vidi malu staklenu bočicu, pored nje je dugo belo pero. Ljudi su nekada pisali perima. Nim želi da dodirne pero, ali ga Mila podsjeća da bude veoma nežan. Vide 3 male sveće u srebrnim svećnjacima na stolu. Biblioteka je mesto gde se sve priče grada čuvaju na sigurnom dugo vremena. Izvan biblioteke nalazi se predivna gradska bašta. Puna je zelenih biljaka i svetlog cveća. Mila pokazuje na saksiju ljubičastog cveća. Ovo je lekovito bilje, kaže ona. Naginju se i mirišu listove. Jedna biljka miriše na svežu nanu, a druga miriše na slatki limun. Nim vidi malog narandžastog leptira kako sleće na list. On stoji veoma mirno. Nim broji 2 leptirova krila. Mila primećuje malu kamenu stazu koja prolazi kroz baštu. Kamenje je ravno i glatko. U uglu se nalazi veliko drveno bure puno kišnice. Zelena kanta za zalivanje stoji pored njega. Ljudi u starom gradu koristili su ove biljke za kuvanje i za pravljanje čaja. Bašta je puna života i miriše veoma čisto i sveže. Hodaju do ivice grada i nalaze malu reku. Kameni most prelazi preko vode. Most ima oblik velikog luka. Nim gleda kamenje. Tu je 7 velikih sivih kamena koji čine luk. Izgledaju kao da grle jedan drugog da bi ostali jaki. Ispod mosta voda je hladna i tamna. Nim vidi 3 male srebrne ribe kako plivaju u redu. Mila se drži za kamenu ogradu. Ograda je hrapava i ima malo zelene mahovine koja raste u pukotinama. Most pomaže ljudima da pređu vodu, kaže Mila. Čuju zvuk vode koja udara u kamenje ispod. Buć, buć. Bela patka pliva pored njih i glasno gače. Most je veoma star, ali je i dalje veoma stabilan da ljudi svakodnevno hodaju po njemu. Pre nego što se vrate kući, nalaze prodavnicu punu starih igračaka. Ovde nema baterija. Sve je napravljeno od drveta ili lima. Nim vidi jarko crvenog drvenog konjića na točkovima.
On ga gurne i točkovi se vrte u krug. Mila pronalazi malu čigru napravljenu od metala. Ima pruge plave i žute boje. Ona je brzo zavrti i čigra se vrti na drvenom podu. Tu je i 6 malih drvenih vojnika koji stoje u redu na polici. Nose crvene kapute i visoke crne kape. Nim dodiruje mekanog plišanog medu napravljenog od smeđe vune. Ima 2 crna dugmeta umjesto očiju. Ove igračke su veoma jednostavne, kaže Mila. One ne prave glasne zvukove, niti imaju jaka svetla, ali je veoma zabavno igrati se s njima. Nim i Mila zamišljaju decu iz davnih vremena kako se igraju sa istim ovim igračkama u ovom gradu. Sunce počinje da zalazi, čineći da stari grad izgleda zlatno. Nim i Mila se vraćaju ka velikoj kapiji. Razmišljaju o svemu što su danas vidjeli. Vidjeli su visoku kulu sa satom i 12 zlatnih brojeva i pekaru sa tvrdim brown hlebom. Setili su se 3 kamene ribe u plavoj fontani i malih plavih cipela u obućarskoj radnji. Mislili su o zelenoj knjizi u tihoj biblioteci i listovima nane u bašti. Setili su se kamenja na mostu i crvenog drvenog konjića. Naučili smo mnogo o tome kako su ljudi živjeli davno, kaže Mila. Nim klima glavom i gleda u svoj zeleni džemper. Još uvijek ima malo belog brašna na njemu. Srećni su što su posjetili stari grad. Bio je to dan pun otkrića i istorije. Sada su spremni da krenu kući sa mnogo priča koje će ispričati.